Imana icyo ishaka ko twera imbuto, tube mu buzima bwera imbuto bugaragaza uwo twakiriye. Christ is holy, uwo twakurikiye is holy, is righteous. Natwe rero tugomba kuba mu buzima bwejejwe. Imana ishaka ko twera imbuto, kuko n'umuntu ufite igiti cya avoka cyangwa igiti cy'umwembe ntiyo kwishimira uko atunga igiti imyaka n'imyaka kitera imbuto. Iyo kitera imbuto rero agikuraho agakomeza kwitaho ibyera imbuto. So bene data, Imana ishaka ko twera imbuto. Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV, tubahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe selo naho muherereye. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Turabashimiye cyane ku buryo mudukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Imana ibaho umugisha cyane. Twagiye tubibona mu comments, mwagiye mutwandikira mutwereka ko mudushigikiye. Muzukuri byaratunejeje cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugarutse hano imbere, nta kindi kituzanye, twaje kuganira namwe ijambo ritoya Imana yashize ku mutima. Niryo jambo tugiye kuganira, ijambo ritoya tudafata umwanya muremure. Mbere ko dutangira rero, reka dusenge kugira tubashe kwegereza Imana kubana natwe muri uno mwanya. Father, we thank you, we give you glory and honor, we give you praise, Papa. Thank you for this amazing day. Thank you for this amazing moment. We are grateful, Father, to be here. We are grateful to be here, Father. We invite your presence. We invite your Holy Spirit to come and be with us, Father. To come and be with us, Jesus. We can't do anything on our power. We can't do anything on ourselves. But as the Bible says, we can do everything through Christ who energizes us. Come and strengthen us. Come and enable us. Guru dushoboze udufashe Kristo kugabura ibyawe man. Ntaba ari twebwe, ari wowe uganza muri twebwe. Let us be your vessel. Reka tube igikoreshwa ubasha kudukoresha kugira ubashe man kuganiriza ubwoko bwawe, kugira ubasha kuvugana n'ubwoko bwawe, kugira ubasha kuvugana n'abana bawe n'ihanga ryawe man. Turagushima ko tugiriye neza, turagushima ko ubanye natwe. Ni mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Hanyuma uno munsi turaganira ijambo ritoya cyane, ijambo twahaye umutwe uvuga ngo kwera imbuto. Kwera imbuto zera, to bear fruits of Holy Spirit. Amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko 11 ku murongo wa 16. Yego, Mariko 11 ku murongo wa 13. Haravuga ngo, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwama kw'imitini. Hanyuma reka nsome no mu Cyongereza. Haravuga ngo, Mark chapter 11 verse 13. The Bible says, seeing at a distance a fig tree in a leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for fig tree. Amen. Hanyuma reka niryo jambo tugiye kuganira uno munsi, kwera imbuto cyangwa kwera imbuto zera. Yesu ashimwe cyane. Bene data, iri jambo nararisomye rirantangaza cyane, rimpa isomo rikomeye. Kuba twarakijijwe tukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwizera n'umutima wawe
uko Yesu Kristo yapfuye akazuka hanyuma ukabyaturisha n'akanwa kawe, uzaronka gukizwa, uzaronka agakiza. Hanyuma rero twaramwizeye, tugendana nawe, turi abakristo, tuvuga turi abakristo, kandi koko turi abakristo. Ariko ikigaragaza umukristo nyawe ntabwo ari mu majambo, ntabwo ari ukubyina cyane, ntabwo ari ukuririmba cyane, ntabwo ari ugusenga cyane, ntabwo ari ukwisonzesha cyane, ariko hari ikintu gikomeye kigaragaza umukristo, hari ikintu gikomeye Imana idushakaho. Kuba twarayizeye turayikurikira, hari ikintu gikomeye Imana idushakaho. Icyo kintu rero Imana idushakaho nta kindi, ni ukwera imbuto, ni ukwama imbuto, to bear fruits, ni ukwera imbuto, nicyo Imana idushakaho. Ariko igitangaje, turabyina cyane, turasirimba cyane, ariko waja kureba, watwegera neza ukabura imbuto. Hanyuma twasomye ino histoire, uno ni Yesu Kristo yari kumwe n'abigishwa biwe. Hanyuma ari kumwe n'abigishwa biwe, ngo bari mu nzira, areba kure, ngo abona igiti cy'umutini, ngo cyari gisa neza, gifite ibibabi byiza bitotahaye. Aravuga rero, ko tubonye kiriya giti, reka tucegere wenda ndakuraho icamwa, ndakuraho imbuto. Hanyuma acegereye asanga cya giti cyuzuye gusa ibibabi, nta mbuto zihari. Hanyuma munsi yatubwiye ngo ntago yari season, ngo ntago cyari igihe cy'umutini cyo kwera imbuto. Ikintu Yesu Kristo rero yakoze, yafashe cya giti arakivuma. Reka tuhasombe kugira mubashe kuhumva. Kuri 14 haravuga ngo, arawubwira ati, umuntu ntakajye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa biwe barabyumva. Yarakivumye arakibwira ngo ntihagire umuntu ntakajye imbuto zawe iteka ryose. Arakivuma. Hanyuma bagarutse iyo bari bavuye, abigishwa be baratangara, basanga cya giti cyarumye. Baratangara cyane. Hanyuma rero ino verse ikintu ishaka kutwigisha, ishaka kutwigisha ko ikintu cyane nyamukuru Imana idukeneyeho, idukeneye imbuto, idukeneye imbuto, nicyo Imana idushakaho. Ariko usanga dusenga cyane, dusirimba cyane, turirimba cyane, ariko ugasanga wa muririmbyi uririmba cyane ni udafite urukundo, wa muririmbyi uririmba cyane ni umwe inzoga, ni usambana, wa mu evangelist utazuva ku gatuti ni uspreadinga amajambo y'ugwangano, kuko nibyo bibabi, tugaragara nkaho turi beza, ariko batugezeho za mbuto z'agakiza bakazibura. Nukuri birababaje kuja mu ikanisa ugasenga, ukongera ugasenga, ariko wagera hanze, our everyday life, ubuzima bwacu bwo hanze, abantu ntibadushingira intaye. Ibikorwa dukorera hariya hanze ntibidushingira intahe. Ubuzima tugaragaza turi mu ikanisa n'ubuzima tugaragaza hanze ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu ikanisa tugaragaza the holiness, tugaragaza uko dukijijwe cyane, ariko twagera hanze tukagaragaza ubundi buzima. Rero bene data, icyo Imana idushaka, ishaka ko twama imbuto, twama imbuto zera, twame imbuto. God wants us to bear fruits, fruits of Holy Spirit, fruits of holiness. Nicyo Imana idushakaho. Kuko Imana nikugeraho igasanga nta mbuto ufite, izokuvuma. Kuko mwabonye histoire, igiti yakirebeye kure, cyari gitotahaye, gisa neza, gifite amababi
asa neza ariko akigezaho abura imbuto. Niko tumeze we Christian, niko tumeze. Tugaragara neza, twambara neza, ariko from the inside umuntu atwegereye kugira abashe kudukuraho icamwa arakibura, kugira abashe kudukuraho imbuto arazibura. Bene data, Imana ishaka uko twama imbuto, Imana ishaka uko twera imbuto zera. Nico Imana ishaka. Christianity without bearing fruit is zero. Ubukristo butera imbuto zera ni zero. Amen. Ikizagaragaza ukuri umukristo ni imbuto zera. Ikizagaragaza ukuri umukristo mu buzima bwa buri munsi cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi ni imbuto twera, ni imbuto twera in our society, ni imbuto twera in our country, ni imbuto twerera our neighbors, aho duturanye. Ariko aho duturanye nibo bantu hambere batadushingira intaye, niyo bantu hambere bavuga ngo ujya muntu ntakijijwe, amajambo avuga ibyo yatura ntibigaragaza agakiza. Ariko bene data, Imana ishaka ko nimba twarakijijwe tukizera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza, ishaka ko twera imbuto, twera imbuto z'agakiza, twera imbuto z'abizera Yesu Kristo. Amen. Nimba warakijijwe uhora uri umutukanyi, kuba warakijijwe rero ugomba kwera imbuto, ugomba gutandukana n'umuntu wa kera. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri 2 Corinthians ku murongo wa 6 6 to 17, ndibaza naho 5 to 17, haravuga ngo if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icaremwe gishasha, ibyakera biba biheze, aba ahindutse kuba icaremwe gishasha. N'abantu babiri, iyo tumaze gukizwa rero dutandukana n'umuntu wa kera, tugomba gutandukana n'imirimo ya kamere, hanyuma rero tugakurikiza imirimo y'umwuka. Ariko ikibabaje nuko twakijijwe, nuko turi mu nzu y'Imana, ariko tukiyoborwa n'imirimo ya kamere. Nakijijwe nk'imwe inzoga ndacazimwa, nakijije nsambana ndacasambana. Ugasanga rero ntaho wavuye ntaho wagiye. Wakijijwe uri umurozi uracaroga. So yego warakijijwe, yego niko bivuga warakijijwe, ariko what shows that you are a Christian? Niki kigaragaza ukuri umukristo? Ikizabigaragaza rero, it is the fruit, ni imbuto wera. Ni imbuto wera in your family, ni imbuto wera in your society, ni imbuto wera in your church, ni imbuto wera in your country, in your nation. Amen. Bene data, Imana ntikeneye ko tuvuga amajambo menshi. Ikeneye ko twera imbuto, tugaragaza icyo twakiriye. Mu by'ukuri birababaje kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo our body is the temple of Christ. Insengero zacu cyangwa umubiri wacu ni insengero ya mwuka wera. So tugomba kureka Imana ikatuyobora, tugomba kureka Imana ikatuyobora, ikayobora intambwe zacu. Ariko iteka ryose ni twebwe tugomba gufata decision, hanyuma muri izo decision tuba twafashe Imana ikaza ikadufasha kugira tubashe kuva mu kibanza kimwe tuje mu kindi kibanza. Amen. Reka dusome rino jambo, ikintu cyo gufasha cyangwa ikintu cyo dufasha kugira twere imbuto. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana Yohana 15 ku murongo wa mbere. Ego reka dusome Yohana 15 ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere. Ego Yohana 15 ku murongo wa mbere.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo. Ishami ryose ryo muri njyewe ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose ajyanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Reka dusome mu Cyongereza. John 15 verse 1. John 15 verse 1. The Bible says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruits, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruits. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uyu ni Kristo wari kuvuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyenewo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyenewo. I am the garden and the Father is the owner of the garden. Hanyuma rero ishami ryose riri muri njyewe ritama, uhoraho arikuraho. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ishami ryose ryo muri njyewe ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose ajyaganyaho. Niko rivuga. Ariko mu majambo make iri jambo icyo rishaka kutubwira, riratubwira ngo ishami ryose ritera imbuto rikugwaho. No mu buzima busanzwe ishami ryose ritera imbuto riri ku giti rikugwaho, iryera imbuto rero bakaryitaho kugira rikomeze kwera imbuto. Ijambo ry'Imana ryatubwiye rero Kristo avuga ko ari nje muzabibu w'ukuri kandi data ari we nyine muzabibu. Ishami ryose riri muri njyewe ritera imbuto, Imana irikuraho, ihora yirukuraho. Hanyuma iryera imbuto, ikirundi kiza kivuga ngo ararituturira, aryitaho kugira rikomeze kwera imbuto. Reka nkubwire mwene data, if you claim that you are a Christian but you don't have fruits, reka nkubwire ngo uzotabwa hanze. Imana ishaka uko twera imbuto. Amen. Imana ishaka uko twera imbuto. Imana ishaka uko dusenga, dusirimbe, turirimbe, but above all tugomba kugaragaza, tugomba gusa nabijya turirimba, tugomba gusa na bwa buzima tuvuga uko dufite. Imana ishaka uko twera imbuto za mpwemu yera. Reka dusome izi mbuto za mpwemu yera iz'Imana ishaka uko twera kugira kurangiza. Muri Galatian Abagalatiya 5 no kuri 19. Reka dusome Abagalatiya 5 no kuri 19. Ego reka dusome mu Kirundi. Abagalatiya 5 no kuri 19. Haravuga ngo kandi ibikorwa bya kamere kacu biramenyekana nibi: n'ubushakanyi, n'ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubusambanyi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, ingono, kubonegwa, kudatahirwa n'ibindi bene ibyo. Ariko ibyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Bene data, reka turangize tuvuga ngo Imana icyo ishaka ko twera imbuto, tube mu buzima bwera imbuto bugaragaza uwo twakiriye. Christ is holy, uwo twakurikiye is holy, is righteous. Natwe rero tugomba kuba mu buzima bwejejwe. Imana ishaka ko twera imbuto, kuko n'umuntu ufite igiti cya avoka
cyangwa igiti cy'umwembe ntiyo kwishimira uko atunga igiti imyaka n'imyaka kitera imbuto. Iyo kitera imbuto rero agikuraho agakomeza kwitaho ibyera imbuto. So bene data, Imana ishaka ko twera imbuto. Niba ari aho utaragera, niba ari iby'urusengero utarageraho, birashobora kuba ko ukomeza gusenga ariko ufite ibindi bintu iruhande. Ukomeza gusenga utera imbuto. Nizi imbuto rero Imana ishaka ko twera. Imana ishaka ko twera imbuto y'urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Izi nizo mbuto Imana ishaka ko twera. Ishaka nimba uvuga ko uri umukristo, ishaka kugaragaza urukundo, ishaka kugira umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Nicyo Imana idushakaho. Turangije tuvuga ngo nta kindi, kuba twarakijijwe nta kindi Imana idushakaho. Urashaka kuba usenga cyane, ariko igikuru nyamukuru nuko wera imbuto z'umwuka wera, nuko wera imbuto zigaragaza agakiza, nuko wera imbuto z'agakiza. Bene data, Imana ibaho umugisha kubwo kudukurikirana, kandi turizeye ko hari icyo Imana igiye guhindura. Nimba hari ahantu wari stuck, nimba hari ibintu byagiye bikunanira, nimba ari urukundo, nimba wari ufite urwangano, usenga Imana iguhe urukundo. Nta wundi ushobora kurutanga n'Imana. Reka dusenge kugira dusabe Imana ibashe kudufasha kuba mu buzima bwera imbuto. Ubuzima butera twasanze ko atari ubuzima Imana idushakaho. Imana ishaka ko tuba mu buzima bwera imbuto. Kaze dusenga Imana. Kristo, turagushima kubw'ijambo ryawe, duciye bugufi ijambo ryawe. Turagushima uko watuganirije, turagushima uko wadusuye, turagushima uko watugendereye. Twaje gusanga ko icyo wishimira ni umukristo wera imbuto. Twaje gusanga utwishimira mu gihe twera imbuto, Papa, mu gihe dusenga cyane ariko tutera imbuto z'agakiza. Twaje gusanga bikubabaza, ariko turasenze Mana udushoboze, uduhe imbaraga, kuko ibitugwanya ni byinshi, ariko turasenze uduhe imbaraga, udushoboze kwera imbuto, Papa, imbuto zera, imbuto zigaragaza agakiza, imbuto zigaragaza uwo twakurikiye. Nimba tuvuga ko twakurikiye Kristo, tugaragaza urukundo, tugaragaza ubugwaneza, tugaragaza amahoro, tugaragaza ibyishimo, tube abanyakuri. Uturinde ingeso za kamere, Papa. Uduhe kugendera mu nzira zo kugororoka, uduhe kukunezeza muri byose. Ndagushimiye Mana kubwa mwene data wawe udukurikirana, aho ukurikira rino jambo, umushoboze kugira Mana iri jambo rihindure, rigira icyo rihinduye mu buzima bwiwe, rimukure mu kibanza kimwe rimushira mu kindi kibanza. Turagushimiye Mana uko uhindura ubuzima bwacu. Turagushima ko rino jambo Mana rihinduye ibikomeye muri twebwe, Papa, rihinduye ibikomeye muri twebwe Mana. Nimba hari ahantu twari stuck, nimba hari ahantu yari stuck, umubashishe abashe gutera intambwe. Nta wundi ubasha kudushoboza, ni wewe, kuko dushobozwa byose nawe duha imbaraga. Turagushima uko utugiriye neza, turagushima uko uduhaye kugendera mu nzira zo kugororoka, turagushima uko uduhaye kwama imbuto zera. Ni mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Imana ibaho umugisha kubwo kudukurikirana. Mukomeze mudufashe gusangiza rino jambo ry'Imana kugira benshi baryumve ribashe kubafasha.